Mi smo drugari iz Umetničkog centra Talija, došli smo da podržimo sajam turizma kao i svake godine. Pozvala nas je Turistička organizacija Srbije sa kojom sarađujemo i drago nam je da uvijek možemo da predstavljamo srpsku nošnju, srpsku tradiciju i duh na ovakvim dešavanjima. štandu turističke organizacije Oplenac Topola. Dobrodošli su naravno svi posetioci 47. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Evo prvog dana pripremili smo naravno program za sve dane, a danas imamo prezentacije i degustacije naših čuvenih restorana, vinarija i naravno ponosni smo na kulturno-istorijsku baštinu. Evo iza nas je akvarel, dakle crkva Svetog Đorđa na Oplencu, turistički cvet prošle godine koji je dobila Oplenačka berba, 40. jubilarni je dodeljivan, a ova manifestacija koja će u oktobru biti održana 63. put je dobila ovo najviše nacionalno priznanje, na što smo posebno ponosni. Sa nama su brojne vinarije, restorani, Knjaz Miloš koji je sponzor ovde sa ekološkim, dakle staklenim
ambalažama i njihovim čuvenim pićima, a sa nama i restoran Malo jezero, možemo da uživamo. Ovo je samo deo njihovih specijaliteta. Čuveni restoran na ulasku u Topolu već 50 godina, sa nama je Nemanja i možda bi on mogao nešto više da vam kaže o tom restoranu, a da pozovem sve posetioce da prate program na našem štandu i da učestvuju u nagradnoj igri, izvlačenje naravno posle sajma. Naši ugostitelji doniraju smeštaj, naši restorani ručkove, dakle svečane, i to je ono što možete da očekujete u Topoli. Dakle, vinski turizam, kulturno-istorijski, seoski, manifestacioni, tranzitni, pa samo more nemamo. Dobar dan, ja sam Nemanja Nikolić, dolazim ispred restorana Malo jezero, zajedno sa turističkom organizacijom opštine Topola i Oplenca. Ovde trenutno ispred vas se nalaze neki od naših specijaliteta, zajedno sa nekim vinima iz naše opštine. Mi pored restoranske ponude nudimo smeštaj i za sve vaše proslave, razne zgode i nezgode, tu smo za vas. Nalazim se ovde na sajmu turizma ispred muzeja vina Zlatna kruna na Oplencu. Muzej je otvoren u 2024. godine u oktobru. Ima preko 500 eksponata originalnih, što knjiga, etiketa, umetničkih dela, starih boca. Između ostalog imamo i suvenirnicu, ovo su delovi šta nudimo u suvenirnici, znači kutije ručni rad koje radim ja, između ostalog, i imamo degustacije. Sad smo radili manifestaciju obeležavanja Svetog Trifuna. Bili su nam i njihova visočanstva Prinčevi, Mihajlo i Filip. Sa 2 dana je trajalo to obeležavanje. Radimo između ostalog i učestvujemo u organizaciji Šumadijskog festivala vina i Dionis Fest u Mladenovcu, koji je 13. i 14. juna su ta 2 festivala i učestvujemo kao muzej u jednom i u drugom. Pozivamo vas da posetite Suboticu i Palić i naš štand na sajmu i da se uverite zašto je Subotica jedan od najlepših gradova. Dođite kod nas i posetite gradsku kuću koju ne možete nigde da vidite, sinagogu, a možete i vinariju Zvonko Bogdan i probajte naše vino. Dovicino primato, da mirišana mata, bez toga ti sravto vodu, čak si susima lata. Ja ti garja, će ti na kališu, ma do Theo, ula kanališu. Ja će ti na kališu, ma do Theo, ula kanališu. Τα μέλισσα τα μάτια σου, της μέλισσας μοιάζουν, όταν σου κρούζω συνήθεια, την άλλη μέλισσα για την καρδιά και την αγκάλι σου, μα το Θεό ούλα χαλάλι σου. Να την καρδιά και την αγκάλι σου, μα το Θεό ούλα χαλάλι σου. Ένα στρατό
κάνεις κομμάτια, βάλει φωτιά που σταζημένη κι ας τραγουδά πως με θέλει να χαρείς, να χαρείς, να χαρείς τα μάτια σου. Δεν αντέχω να πεθαίνω μπροστά σκαλοπατιά σου. Να χαρείς, να χαρείς, να χαρείς τα μάτια σου. Δεν αντέχω να πεθαίνω μπροστά σκαλοπατιά σου. Thank you very much. My name is Nampa and welcome to Namibia. Namibia is a beautiful country that you can visit any time of the year. We've got beautiful landscapes, we've got a lot of people, different cultures, we've got sand dunes, we've got national parks where you can see the animals. We have a Grand Canyon called the Fish River Canyon, the second to the Grand Canyon in USA. You can have so much fun. Welcome to Namibia. Welcome to Namibia. We are currently in Serbia Belgrade Fair. We would like to welcome all the travelers to Namibia. We are located in southwest part of Africa. Namibia is one of the destinations that would like all the Serbian people to come visit. We are about 3.1 million people that are in, and an area of about 854 square kilometers, which means there are more Serbian that we would want to welcome, engage with us. We are two private tour operators with the Namibian Tourism Board representing on this show. Therefore, if there's any information that needed, contact us and we'll be able to tell you what you need to do to get to Namibia. As a Serbia holding citizen, you would need a visa to get to Namibia, but this is easy that you'll be able to apply online. With that, we would welcome you to Namibia. Thank you. Good. Namibia. All right. Hello, we are representing Azerbaijan as a tourism destination in here, Belgrade in Serbia. We are very grateful to Serbian part for organizing this exhibition here. I'm sure that both Serbian and Azerbaijan industry of tourism will benefit from this experience, share the context and enlarge their network. Thank you.